se baci. Crna Gora je bogatija za 66 novih pelikana. Ta ptica je simbol Skadarskog jezera gdje živi od 250 do 300 odraslih jedinki. 205 pelikana zabilježeno je na Skadarskom jezeru tokom maja. To su zajedno, dakle, odrasle jedinke, gnjezdeće, kao i jedinke koji su prvogodišnje i drugogodišnje ptice. Na istom cenzusu izbrojali smo i 66 mladih. Prije 30 godina populacija pelikana brojala je svega 10-ak jedinki. Glavni uzrok tome je oscilacija vode, tokom koje su propadale gnijezda. Drugi razlog jeste utjecaj čovjeka. Pelikani su veoma osjetljivi u periodu gnježđenja, tako da svako prisustvo u blizini kolonije može da izazove pticu da odleti sa gnijezda, a pelikan je onako prilično teška ptica i prilikom naglog uzleta od straha može da uništi jaja i da prevrne mladog ptića sa gnijezda. Zato je 2013. godine postavljen prvi splav za gnijezda. Danas su 3 na jezeru i kamera koja prati ptice. Rezervat je obilježen bovama, tako da nije moguće ući u rezervat samo za potrebe istraživanja i za naučne potrebe. Tako da turisti i ljudi mogu doći do tih bova i odatle posmatrati, ali sa naravno opremom, dogledima, fotoaparatima moguće je vidjeti koloniju. Procjenjuje se da je ekološki kapacitet Skadarskog jezera oko 2000 pelikana.